Maya payabak po kay kongan amakiramdam karing radyo at manalbe king kay katamong online live streaming. Pagmasusyan tayang yeni ing banal amisa para king Miyerkules kapat ng Aldone Oktaba ning Paskwa. Ing kay katamong kapag masusyan ning banal a Eucharistia, panimunan ng Reverend Father Ronnie Dicao, Kura Paroko, ning parokya ng San Matias, King San Matias, Santo Tomas, Pampanga. Abe-abe tayang ikantangeni, ing dalit a pamuklat. Abi-abi tayang iyang pangiting banal na misa, king nagyuning ipampo ning anak, ang poning banal na Espiritu. Amen. Ing grasya ng ginutamong Kristo nung kanino, lamesa tamo makisulo, mantabeya, kaya kayungan. At keka antimurin. Maya payabak kaya kayo. Maya payabak po amo. Antimurin kaya kayong kakaluguran, amakira kaya kanting banal na misa, mahintulid siyang maging dalan ban konkreto tayang akatab mo ing Ginoo, kaniting banal amisang kaya katamong yampang. Lumakananong king mumunang dake ning liturhiya ning amano, pakiramdaman tayang mga mano ing Ginoo. At king liturhiya ning Eucharistia, misan pang tanggapan ing kayang katawan, anting pamanganing biye. Makanyan tamong adon, misan pa ing grasyang pakayap ning Diyos, ban nanuman kapanamdaman ning balang metong physical man, emotional, psychological, spiritual, ing malagwat lubos tamong mipaldan at kumayap at nanuman ng pamangailangan, may pakibatan sana ban kapag subukan kaya katamong akabyusan. Kabang pagsadyan tayong pagmasusyan ng misteryo ng lugod ng Kristo, tanggapan tala ring kasalanan tamot ipanigapu tamo king Ginoo, ing patawaran ng pasik na nga nakatamo. Aminan ko. King Dios, ang mapamakalulo, at kay kayo kapatad, ing mikasala kong bina, king pamisip, pamangamano, ampon, pamanyapat, king marok, at king pamagtap kong gawa, king mayap asukat ko sanang depat, kasalanan kong mabayat, ulinita ipangako ko, kang nuan a Mariang kapilanman berhen, karing sablang anghel ampon banal, at kay kayo kapatad, ing ipanalangin niyo ko, king Dios, aginuta mo. Ing Diyos sa lubos mayupaya, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katamongan sana, king biye alananga. Amen. Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Kristo pakalulo. Kristo pakalulo. Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Gloria in excelsis Deo.
manalangin tamo. O mapamakalulungib pami, king kapamilataning banawanwaming pamagmasusi king pangasubli ng mebening anak mo. Pagkalumusan na king ding kapag masusya nagagampanan mi king BAIT, so panda kaming mga intulid king tulang alang kapupusan king BMetong iti aduan mi king kapamilataning ginuming Yesu Kristong anak mo. Ang mabibiyempon mag-ari kambe mo king kametunganing banal na Espiritu, Diyos, manggaman king alanangga. Amen. Makiramdam tamo po king amano ning Ginoo. Pamamasang ibat king libro ning dapat daring apostol. Misan Aldo papuntala king templo ri Pedro at Juan. Alas 3 na ninggat panapon kanita. Oras para king pamanalangin. King lele na ning pasbul au sandang pasbul amasanting. Ating metong ataong lumpu. Katutubo na ing pangalumpu na. Dararare aldo king lele na niting pasbul ban magpalimus karing taong lulub king templo. Inyang ikit na lang lulub de Pedro at Juan, may nyawad jang limus karela. Linawerang marat na de Pedro at Juan at ngara. Lumawe ka ke kami. Linawe na la panayan ng atin lang ibye keya. Dapot nga nang migsalitang Pedro, ala kong bitisang pera, dapot dinanda ka king atsu kanako, king lagyo ng Heso Kristo ning Nazaret. Lumakad ka, kanita inabot ng Pedro inggamat na at sayupon ng tinalakad. Kanita murin mirinan lang si kananding bitis na at bukong-bukong mi palundagya. Ikwa ng may katalakad at megumpisayang linakad. Kay ba't tikyan na lang linob king templo, nga na ng lumakad, nga na ng lundag, pupuri at pasalamat king Diyos. Ikit dering sabla king lalakad siya at babyeya kapurian king Diyos. Akilara kiya ing taong sadyang makalukluk magpalimus king lelening pasbul amasanting ning templo. May nga pamulalala at may ngasdan, era abot isipan nung makananuyang kinayap. Ing amano ning Ginoo, Salamat king Dios. ing yato mitmuya king ganaka ning Ginoo. Ingyato mipnuya king ganaka ning Ginoo. O munye kayong kapasalamatan king Ginoo, maus kayo king lagyuna, sablang kayang depatan karing tao kekong sabyan. Magkanta kayo para king Ginoo, pagkantayeng kapurian, ibalita yu ing makapagmulala ng depatan. Ingyato mipnuya king ganaka ning Ginoo. Tumula kayo o lining banal ng lagyo, bustan lang tumula ring sablang sasamba king Ginoo. Panintunan niya ing Ginoo at ing sikanan na, ing pamagdulap king Ginoo sana kakalingwan. Ingyato mipnuya king ganaka ning Ginoo. O lahi ng Abraham at alusuyo na, o anak ng Jacob a pinili ning Ginoo. Ing Ginuya ing kekatang Diyos, ding kautusan na para king mabito ayatula. Ingyato mipnuya king ganaka ning Ginoo. Ene kakalingwan dit man ing kayang kasunduan, ing pangako karing libo-libong lahi, ing kasunduan agewa na kang Abraham, ing pengako na kang Isaac, deti tuparan na langan. Ingyato mipnuya king ganaka ning Ginoo. Parangalantaya ing mayap a balita. Hallelujah. 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 Ing ginuman tabi kaya kayo. At keka ang timurin, Pamamasa ay iba't king mayap a balita agpangkang San Lucas. ligaya keka o Ginoo.
King aldaw mo ring ita, ding adwa ka ring alagad, papuntala king baryong awsandang Emmaus, at inyang 11 kilometro dayo, manibat Jerusalem. Pipagsalitan da, ing sablang bagay milyari. Kabang mi pagsalita at may kukutnanan dinapit siya Jesus at may kiagnan niya karela. Ikit de, dapat erebitas ang akilala. Kitna na lang Jesus. Nanuing pipagsalitan niyo kabang lalakad kayo. Tinok nang la. Mitmo lang lungkot. Nga na kang Jesus ning metong amilagwan Cleopas. Ikay namong dili karing manok nangan Jerusalem. Inge makibalo karing bagay akay bat-ibat pamong may palyari ka rin. Nga nang kinutang. Nanong bagay? Pekibat da. Ring bagay may nga palyari kang Jesus ning Nazaret. Ing profetang mayupaya, king dapat at amano, king arapanan ning Diyos at ding sablang tao. Dinimanda reding kaya kaming pekapunding pari, at ding makatwanan ning balen, miyatulan kamatayan, at pepapakure king krus. Iya pa naman ning asahan ming magligtas king Israel. Subali pa kanito, itiya ing katlungaldo, manibat inyang milyari ito. May bigla kami, king beditara ring mapilan ababaying kayabemi. Mintala kano, king kutkutan, nanding abak amaranon, at eredisnan ing bangkena. Migbalik la, at sasabihan da king menakit la kanong anghel, as sinabi karela king mabiyaya Jesus. Mintala naman king kutkutan ding mapilan na kayabemi, at makanyanpin, ing disnanda. Dapot, erya naman ikit, Jesus. Kanito, sinabi ng Jesus karela, kapurulyo naman ay isip, hanggang yun ay papaniwalan ing sablang inulada ring propeta. Wari kailangan king ing Kristo dumaran niya king sablang bagay ti bayo yalungub king kayaryana at sedesya ng Jesus karela ing masasabi ka ring sablang kasulatan tungkol kaya. Manibat ka ring libro ng Moises at ka ring kasulatan da ring sablang propeta. Miraras na la, king baryong karelang pupuntalan at pepawagan ng Jesus king isundo na pa ing pamaglakad na. Dapot pinigil de, ngara, tuki na kay pamukya kami, lalbog ni ngaldo, at daralumdum na, inya tinukiyang sinalangi karela, inyang kasuluran ni king pamangan, kinanmayang tinape, at pepasalamat siya king Diyos, at pemiraso na yung tinape, at binyene karela, may buklat la, mata, at akilalara, king ya pala Jesus, dapot biglayang mewala, king panimanmanda. Ngara king metong at metong. Inya pala balahang milablab kata puso kabang pakisabiyana kata king dalan. At lilinawa na laki kata ring kasulatan. Kanita mo rin, dinakadlat migbalik Jerusalem, disdandalang makatipon ding 11 metong, ading aliwapang kayabera, asasabing, tutuyaping sinubling mebing gino, pepakit ya kang Simon. Beditado, ding adwa katawing milyari kabang dalan, at nung makananureng akilala ing gino, inyang pemiraso ne, ing tinapi. Ing mayap abalita ning gino. Kapurian keka o Kristo. Panahong 2009 hanggang 2013, may destino ko karin king Archdiocese Sign of Our Lady of Lourdes, king Cabete, kan Bacolor, Pampanga. At metong karing kwentong eko kalingwan, kwento na ni metong cancer patient. Amisa na yaldo, linapit at migpabindisyon, bayang mipaldan kumayap. Nyang marapya ka na ako, tinyang kayabi, metong yang kakaluguran. At kabud abalo kong talasawa ning cancer patient, ako tangko kaya, nukar ning asawa mo. Malungkot ng sinabi o pekibat niting cancer patient, ay Father, likwanan na ako. Manibat po kasi niyang may diagnose kong ating kong cancer, likwan na ako ning kanakong mister. Malungkot kong malungkot ing penamdaman ko, kabud dimdam ko ining pakibat na nining masakit. Sabi ko tuloy, nung kapilan may kailangan ng kaya kang asawa, o ba't kanita anak ka pa likwan? May kaditi metong yang patuto o paganaka,
na ating pamikatagon king biye, manakit tamong peligro, ating peligro pakikwanan tayang iwasan. Mapalyarin nung minsan, peligro yang iwasan tamo. Uli na mo nitang isipan tamong pwede tamong midami, ketang metong kapagsubukan, posibleng kay pahamak ning metong kayabe. At king kwentong dimdam tamo king mebasang ebanghelyo kwento daring alagad na ning Ginoo, apapunta king Emmaus, ing tutunin yan, tatakas la rin ning adwa, at likwandoring kayabe na king Jerusalem. Paganak ang babiyan na kaya katamo ning kwento, ding alagad papunta king Emmaus, ating peligrong iwasan, batang emi paimburisan. Kimbage, basic yata instinct kaya katamo na miwas tamo king nanamang bagay makapagpahamak kaya katamo. Eta naman siguradong pabustan na may pahamak tamo king meto nga bagay, anya nung atin muring pamikatagon, pakikwanan tamong iwasan ing peligro. O rin ring adwang alagad ning Ginoo, kabang maglakad lang papunta king Emmaus, pipagkwentuan ding mga palyari, at era na kamalayan, nanyang ingginong sinubling mebye, may kisabeya king karelang pamaglakbe. At kitnano ning Ginoo ay era akilala, naning pipagsalitan niyo kabang lalakad kayo. At makanyan dang pisyag, na yanakan nung dili ing manok na ni Jerusalem nga pamakibalo, kitang bagay akay bat-ibat pamong mga palyari. Nganyang kutang naning Ginong nanong bagay, makanyandang kinuwento yung mga palyari, kaya asahan lang magligtas, makanyandang dinimanda ring pekapunding pari at ding makatwaning balen at miyatulan niyang kamatayan. Ni pakuking krus, mete, at katlong aldo, genakanda, kitang pesyag na ning Ginuing subliyang miye. Mapila na balitang tinggap do, magpaganaka no makananong ing Ginoo, sinubliyang mebye, bagyang kebiglado, anyang tanggapan ding balita, iba't karing mapilang babaeng kayabera, amin taking kutkutan, abaka maranon ning Domingo, at eredis na ning bangke ning Ginoo. Anghel namang sinabi, karela, king mabiyay Jesus, at anyang muntalaking kutkutan din ning kayabera, makanyan pining dislanda, erya naman ikit Jesus. At iti patunel, namipal tutuing pisyag ning Ginoo, anya makanya ng asabi, kapuri naman ay isip, hanggang ini ipawari paniwalan ing sablang inulada ring propeta. Nanting Kristo, kailangan niyang dumanas kasakitan, at kay bating kayang kasakitan, marapi ang kamatayan, dapat kay bating katangan do subliyang miye. Ing ginuking ebanghelyo makanya ng binye, itang pamikatagon ka rin ng adwang alagad at tatakas. Magkapilit, iwasan ing peligro, uling elabisang mipaimburisan. Migpabandala king Emmaus. Pereng Ginoo bayanan at inantabayanan, at karing kayang amano, makanya ng bilalag karela, ing bage-bage, agpangking kasulatan, manibat king karing libro ng Moises, at karing kasulatan ding sablang propeta. King pamanyubling mebe na ning Ginoo, paganaka na ning ebanghelyo na makanano ng babing pamikatagon king tao, lalo na po ang ating araw pa nakapagsubukan, malyaring akatag mo, karing kayang amano. Dapat nung misunduing kwento king ebanghelyo, anyang karas na king Emmaus, nung waman pisyag na ning Ginuing, sundo na pa yung pamaglakbe, dapat inagkatdere ning kayang alagad, ing tuki nepa karela, at makanyang magdaton, kayabera, uling nalbog ning aldo, daralumdum na. Niya makanya namili ng pamikatagon, kasuluring Ginoo, at king pamamirasong tinapi, makanyan ding akilala, dapat biglayang may wala, king karelang panimanman. May kini may kad makukumpleto yung paralan na babiyan na kaya katamo ng Ginoo, amalyari tayong akatab mo, king banal amisa, uling ing dake na ning liturhiya, ning amano, o rin na ring kasulatan, makanyang mga maning Ginoo kaya katamo, dapat ing kayang dapat,
king liturhiya ng Eukaristya, mamirasong tinapi, tatanggapan niyang katawan ng Kriston ting pamanganing biye. Makanyan niya sang mimulat ing balang metong kaya katamo at akit tayo mabiyan ng presensya ng Ginoo at iti sapat na itiban kanita midinantang sika ng lub ban kawangis na amagnasang makyabe king kaya katang pamaglakbet kaya katamo mantabi kaburyan ng itamo man kalupad na rin ng adwang alagad tinakas man may ko Jerusalem at mintaking Emmaus pero uling nga katabmuring Ginoo mili na ng sika na natetagan at belikan do rin ng karelang kayabe. Panagkatababian na kaya katamo ng Ebanghelyo, peligruso kat iwasan batang emi paimburisan. Dapat kay meto nga banda, naman sa maging dalan nitang kapag nasantamong emi paimburisan at ing peligro kaya katayang iwasan at lakwan tala rin kaya katang kayabe. Nga makanyan kang aga na kahit ang kwento na nitang cancer patient, ang mission pe papangadi ka na ako ka rin king kabetikan, king santuaryo ng apong Lourdes. Makalungkot. Migitla na po ang ating kapagsubok ang arapan na rin kaya ang asahan tamo, ila pa rin tamo akit. Taa kakayabe at makayan tabi kaya katamo. Nga may kading kaburyanan ng ginuking oras yung kapagsubukan, manatili tamo. Pakibat ayadwa na kaya katamo, itang alatamong titikusan, king nanumang kaorasan. Pota kasing likwan tala rin kaya katamong kayabe at pakamalan. Malyari talang tikusan, may pabustan lang. At king nanumang kaorasan, migit lang ating kapagsubukan, kaburyanan ng gining manatili tamong abe-abe at maging dalanban kanita kwa tamong mipanantabi. Adwa na kaya katamo ning Ebanghelyo kaniting pamigunam, anting pabakalayamano, ting peligro iwasan, ban emi paimburisan, alatang titikusan, king balang kaorasan. Gaganakan na rin yung kakalaguran na kiniting Aldo magmasusiking karelang wedding anniversary. 10 years ago, anyang bigmasusyanding 16th wedding anniversary rin ng kakalaguran manok na kay King Santa Lucia San Fernando, Sir Jess ang papailani Carion Aguas. Gaganakan ko yung atsuk pa mo naman kabetikan, misa ni Aldo, pintalanda ko at inyawad ng Sir Jess na pabless siya ng kayang asawa, Ilani, uling kitang panahon na ito. Kailanganing bendisyon ng Diyos. Kitang sigurong sakit na physical, no, kitang emotional, pamangailangan, psychological, at spiritual. Karagula bagay, kaya bedoring adwang anak, ipawat niya, at meron ng pamilyang minarap king kapagsubukan. Pero makatula, maging dalan ng pamanyawad ng bendisyon surges para king kayang makibali, ikang lani, naking pamamuntara ka na ako, datang palay tang pinandit, may surges, mangailangan niya namang bendisyon, niyang sakit yan. Kaya tang panahon na may ka gallstone niya. Salamat yan, naman may opera, ikwarang tinukiking imirening kayang bato. Nga po tang babalikan mitang kwento, ing sablang pamalak ng Sir Jess, kambening pamilya, minyawad ng grasya para kening kayang makibali, pero kitang abiyabing pamanalangin, miras para itang pinandit, na yaman mangailangan niyang bendisyon. Ing marawala bagi, sana, midyan pang pamikatagon, kaniting pamilya, lalo na't kingaldong itipag masusyaling kanilang 26th wedding anniversary, panghintulid pang misunduing kanilang pamiyabe, at anting meto nga pamilya, ing magkapilit, may panantabi. Makanyan tayong lalawin ing pamupo sa dake ning Ebanghelyo, anyang dening adwa kaling alagad na ning Ginoo, kay baddang tinakas migpabandaking Emmaus, eraman kamalayan na niyang mumunang Ginoo, akayabere at akayantabi king pamaglakbe.
ating Ginoo, anyang paramdam na pakit na ing kayang mabiye presensya, makanya lang may dinan sika na natetagan, at bedikan do rin kayabe king Jerusalem, at dinakira ing kwento na kayabe de ikit ding Ginoo, at akilala de inyang pemiraso no ring tinapi. Kiniya akit ing karagdagang punto ning pamigunam, anting meto nga kayadwanan, maglakbetang miyabi-yabi, parating mipanantabi. Manahimik tangi ni kay Makoy da pinandit, at misan pang ganakan da rin kaya katang pamilya at pakamalan, ading sablang taong kaya katang kayabiyayan, naking pamaglakbe, mayakit na itamo magdilidili, at intang kayabi, nya maragula bagi, ing pakikwanan tamong mipanantabi. Paganakanan ning misang iti, kayabe tayong ginuking pamaglakbe. Ang ganaking kayang pamanyubling may maying pamikatagon karing kayang alagad. Pepakit siya, pepakilala. Karing amanong dinake na karing kayang alagad at kapamilatanan ning pamamirasong tinapi. Adwang maulang dake ning banalamisang kaya katamong darawon. Paganakala, king mabiyan ang presensya ng Ginoo. At nanuman ning kapagsubukan ng ining kaya katang arapan, kaniting misang iti, papakit, paparamdam na ning Ginoo. Kaya betaya, at kaya katamo, makayantabi. Makanyantamo, sanang akabyusan, ing nanumang kapagsubukan. At kaya kapag nasantamong, emi paimburisan, makanyang peligro, akwang aiwasan. Dapat meto nga bagi, etamo sana papalyarian, king lakwan lat gulutan din kaya katang kayabet pakamalan. Kailangan talang abayan ng tabayanan, balang emi pabustan. Enya etala titikusan, king nanumang kaorasan. Adon ngining grasya ng Diyos, bahan akwata pang sunduing pamaglakbe. Nasa naning Ginong sinubling mebye, manatilitang abe-abe, at magkapilit, ni panantabi. Talakad ko ngini para king panalangin ding malda. King kaligayaning Paskong pangasubling mebye, manalangin tamo, kakaluguran kong kapatad, king pa amikiramdam king panigapuning kayang anak, para karing sablang tao at nga tamong manalangin, Ginoo, akilala kasa king pamamirasong tinapi. Ginoo, akilala rakasa king pamamirasong tinape, para karing magmalasakit king balayan Kristiyano, banmipnong si pagandang agampanan, ing karelang katungkulan, apigkatiwala na karela, ni mayap apastol. Ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, akilala ka sa king pamamirasong tinapi. Para king meto yato, ban makinabang ya, king kapayapan amanibatan kang Kristo. Ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, akilala ka sa king pamamirasong tinapi. Para karing kapatad tamong mibabata, king kasakitan, ban ing karelang kabilyan, miras king ligayang ena asamsam, ning ninuman kapilanman. Ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, akilala ka sa king pamamirasong tinapi. Para kay katamong makatipon kaniting kapag masusyan, ban maging tunay tang talapatutong ating matibe kapanaligan king pangasubli ng mebye Kristo. Ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, akilala ka sa king pamamirasong tinapi. Tanggapanas sana ng Diyos, ing kapasalamatan at ring sarilitang kapagnasan. Ring kapagnasanda, ring sablang makayantabe, kaniting kaorasan. Ring kapagnasan aparalada, ring kakatamong talapakiramdam king radyo, at talapanalbe king online streaming. Karing mayayaliwang programa, ning kakatamong radyo, at ring makapusubali ng kapagnasan, ning radyo ning kakatamong Arkidiocese, Antimorin,
para king malalagwang kapaldana ng Anthony Gutierrez, at kang Gab Talaw, para king board exam na king Mayo. Iyuli no sana king karyanang maligaya, ring kapatad tamong meyang unabi, ipanalangin tala king Ginoo. Ginoo, akilala na ka sa king pamamirasong tinapi. Banmisa niya pang papagbanal ng Diyos iting kaurasan, kabang pagmasusyan iting banal na misa, anong nuking ginutamo makitab mo, at medinang pamigatagon, ban medinang sika na natetagan, ban kambering kaya katang pamilya at pakamalan, ing abe-abe tamong arapan ng nanumang kapagsubukan, at iti akwang akabyusan, at makanyang ing peligro ay iwasan. Mga intulit tamo sanang tanggapan ing grasya, ban makibat ka rin kaya katang kayadonan, pamangailangan, ban kambening familia, ading sablang kayabiyayan tamo, ing lubos tang mipakayap at medyan pang pamikatagon, isundu ing pamibiyebye at maglakbeng abe-abe, mipapanantabe, painturo king karinaning Diyos, nga tamong manalangin. Ginoo, akilala ra ka sa king pamamirasong tinape, Ipaming mayupaya, baluming miyayaliwang pibabatan ding tao king kasalukuyan, pakiramdaman mo sa ing kayadonan ding kaya ka manigapu, at ibiyem mo ing adwaning manalig mong komunidad, king kapamilatan ng Kristong Ginomi. Amen. Dalit tamo po para king pamagsadya karing ayin. Manalangin kayo kapatad, baning daon tamo matanggap yara paning Diyos, ipang lubos mayupaya. Tanggapanes sana ning Ginoo iting dawon karing gamat mo, king kapuri ampon ekeligaya ning lagyuna, king kasaplala tamo at ning mabilog ng banal a kapulungan. O malugoday ipaniga po mi kaya kayong tanggapan mula sana reting iayain mi, para king kaligtasan ning meto ketawan, at alang king pakalulo mo, magsalbi na sanang makapagbanal king mabilog ming pangatawo, iti adwan mi, king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ing ginuman tabi kaya kayo, At keka antimurin, itasyula rin puso yo. makatas na la king Ginoo, Pasalamatan tayong Ginoo at Diyos tamo. iti karapat dapat ampon matulid. Tunepin karapat dapat ampon matulid, ing puriyan ampon pasalamatan da ka, kapilan man ampon no ka rin man, o Ginoo, lalong-lalo na kaniting kayaldawan na Kristo ing Paskwa, Kristo ing Paskwa na miyayin niya. Ampat yung tunay kordero, ami lalako king kasalanan ng yato, aking pangamatian aking krus, rinupig ning kamatayan mi, at king pangasubli ng mebye, siblina naman ng biyemi. Ulinita kambering sablang koro ring anghel ka rin banwa, daradit kami king ligaya mo, alang tok ng ngaming kakanta. Katasan,
Ikapining banal oy pa, iking sibol ning sablang kabanalan, ulinitay panigapumi, itugtog me ing espiritu monti mo yung titipang ambon kareting ayin mi, ban pabanalan at para kaya kami gawa na lang katawan, ang pondaya ning ginuming Yeso Kristo, at tatandanan mi pa kanitang beng mi panganyayaya, at bayo na kusang nubdinawuning benaking pamaylasang pon kamatayan, kinuaning tinape, pasalamatan nakat pinuri, piraso ning tinape, dinwang niti karing disipulo ng hana. Kuanan ye iti kayong anat kanan ye, uling iting katawan ko, amidawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay ba't ning apunan kinwaning kalis, pasibayo, pasalamatan akat pinuri, dinwang niti karing disipulo ng hana. Kuanan niya iti kayong anat minum kayo kaniti, uling iting kalis ning daya ko, ing daya ning bayon pon nalananggang tipan, amibubu para kaya kayon pon para karing sablang tao, ban kanita mi patawaran na ring kasalanan. Daptan yu iti, king pamigaga na kayo kanako. Ipasyag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Cristo medega, Cristo sinuli, kang mebe, Cristo datang ka, pasibayo, ikaw wakasani. Cristo meteka, Cristo sinubli, kang bebe, Cristo datang ka, pasibayo, ikaw wakasaning panahon. Inyang ining gaganakan mi o mapamakalulungid pa, ing kamatahin ng poning pangasubli ng mebye, daraw mi kaya kaiting tinapining biyang poning kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya kayong pepalyarian mo kami matampang talakad arapan mo pon sumuyo kaya ka. Ikamingan sanang misulusulok king katawan ng pondaya ng Kristo, tipuna na kamingan timong metong ning banal na espiritu. Ganakan me o ipahing banal na kapulungan mo makalaganap king meto yato, ban may ganap yaking lugod kami ng Francisco ing Papa mi, Ate Florentino ing Arsobispo mi kami ng Pasiano kaya kaming Arsobispo Emerito, ing kapariyang kapampangan ding sablang pariyang pondiakono, at ding sablang susuyo king kapulungan mo. Ganakan mula naman din kapatid ming minuna ng Pepe inawa king pihong kapanayon ing pangasubling mebye, pangadi mila ring kaladwada ring pakamalan ming mayango na biye. Anong nunyang mi biyabiyala maragula bagay nga kaya mila, migit lalo na niyang ating kapagsubukang inarapan ila ring minantabi kaya kami. Yang ining minuna mo nang inawas adwan ming idala mo la at ding sablang mayango na biye, king pakalulu mo kaya masalang arapan mo. Pakaluluan mo kami ngan, gawan mo kami ngang karapat dapat magkamit king biyala nangga, ban kami ni Nona Virgen Maria induning Diyos, kami ng San Jose ing esposo na, kami ring Non Apostol, kami ng San Fernando, San Gabriel Arcangel, at kami ring sablang banalami, biyebe, kalugod-lugod kaya ka, king kaya ka baning panawon, apor yan ang pon, apaligayan da kasana, king kapamilatan ng Yeso Kristong anak mo. King kapamilatan na kamben ang pon kaya, kagumning banal na espiritu, sablang parang alampon ligay, kaya ko Diyos ipang dabus mayipaya, manggaman king alanangga. Amen.
kapamilatanan ng grasya ng Diyos, maliari tamong akabyusan ng kapagsubukan, aiwasan ng peligro, dapat kaburyana naman ng Diyos, ingetalat tikusan, king nanumang kaurasan, ding kikatang kayabe, asukat tang akayantabe mo naman, baning kapagsubukan, akwang arapan at akabyusan. Maustangin ni King Diyos sa kaya katamong ipat, pailalam king kayang kabulyan din kaya katamong kaya donan, kantatayang ining panalangin at tiro na kaya katamo ning Ginoo. Ikabos mo kami king sablang Marokoy pa, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon mi. Banking kasopaning pakalulumo mitimawa kaming parati king pamanalipaning kasalanan at mikabis kaming alang kasasagkulan king sablang kaligaligan. Kabang panayan ng pon pagsadyan mi, ing panyatang ng mitmong ligaya, ning talapangabos mi, Yeso Kristo. Huling keka ing kayarian ating kayupayan, ampon ing ligaya, manggaman king alanganga. O Diyos ay pami, ginuming Yeso Kristo sinabi na karing apostol na, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. E mula sana babalik dan ding kasalanan mi, nune ing pansinan mi ing kasalpantayanan ning banal kapulungan mo't pamayapan ng ponpisan metongan me, agpangking kaburian mo, ikang mabibiye ampon mag-ari, manggaman king alananga. Amen. Ing kapayapaning Ginoo, mantabe sana kapilan man kaya kayo. At keka antimurin. Kapatad yang pangtaya king metong at metong ing kapayapaning Ginong sinubling mebie, kapayapan kaya ko. Yeah.
Niyo ing kordero ning Diyos, ing milalako king kasalanan ning yato. Niyo ing ginutang Yesu Kristo, paganakanan iting kapag masusyan kawangis ding aranasan ding alagad papunta Emmaus, king kaya katang pamaglakbeng ginung sinubling mebye, kaya katayang kayabe, kayantabe, at tuntangin itang agataning ginuban makisulo king kayang dulang. Ginoo, e kumatampang tanggap keka, dapo tiyagkas ngayong amano mo, kumayap na ako. Katawan ng Kristo, Amen. Iniyak palading puso ta, minalaglablab, kapang kasabi na kataking dalan. Yaing Ginoo, maphiya ing Ginoo, Alleluia, maphiya ing Ginoo. Alaya kanung laman ingkut kutang Darading kaya beming minta ka rin Nukarin ya i Jesus Nukarin ya ing Ginoo Nganu ing wibabalitang pagbiya Iniyak palading puso ta, minalaglablab, kapang kasabi na kataking dalan. Yaing Ginoo, maphiya ing Ginoo, Alleluia, maphiya ing Ginoo. Para karing makiramdam karing radyo at manalbe king online live streaming, ae makatanggap komunyon king pisikal a paralan. Abayan da kayong ngeni, king pamangadi kaniting dapat ning espiritual a pamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko king atsuka, king kabanal-banalan a sakramento, kaluguran da ka, maigit king sablang bage, at pagnasan ko, ing tanggapan da ka. Dapot pauli na ningening pinandit, era ka atanggap king sakramento, umeka muman espiritual kening puso ko, kakaulan da ka, bala mo mawari at tsuka ka rin, at pakisan metong keng lubusan, ing sarili ko keka, emo sana ipaintulot kapilanman, ing mikawani ko keka. Amen. manalangin tamo. O Diyos sa lubos mayapaya, iwaksi mo ing matwaming pangatawot bustan mong ing pamananggap miking sakramento mo. Ibayo na ing aske, ing pangataw mit gawa na kaming kawangis mo. Iti adwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Datang at datang ing kapagsubukan king biye. Iti sa maging dalan ban kanita, manatiling katapatan, ading kaya katang kayabe, etalo pabustan, etalo gugulutan. Adwan na kaya katamo ning pamigunam tamo, kanitimisang kaya katamong darawon, ing piligro iwasan ban emi paimburisan, alatang titikusan, king balang kawurasan. Adwan nganing grasya ning Diyos, ban kanita, pakibatan niya naman ing kaya donan anting karagdagang punto ning pamigunam.
maglakbetang miyabe-yabe, parating mi panantabe. Baka niyan tang misan pang kilalanan ng pangayatsyo na ning Ginoo, busal tamo, na naman ning kapag subukang arapan, panwalan tamong kingkiyakatang pamaglakbeng Ginoo, kaya beyat kayantabe. At karing panamdaman tamong sakit, physical, emotional, psychological, spiritual, makanya ng pagkalubing grasya ng pakayap. Nya adon tamong ngini, ing grasyang munye, kapaldanan, emuke katamo, nunay pati na karing pakamalan tamo, masakit ang miyembro king pamilya, masakit ang kamag-anak at kakaluguran. Kaya kayong masakit, avid viewers and listeners, ning radyo ning Archdiocese, ning DWBL 91.9 Bright FM, karing sablang avid viewers and listeners, karing miyaliwang programa, megit lalo na kaniting misa, aking pamakirake, kaniti, tanggapan tamo, ing bendisyon ng Diyos, at munyating kapaldanan, king nano pa mang sakit tamong panamdaman. Panalangin para king kapaldanan. O malugod at mayupayang Diyos, papasyag mimisan pa, ing mabiyeming kasalpantayanan. Kikilalanan mi, O Diyos, paulining kayapan mo't kayo pa yan. Ulining dugod mo't pakalulo, pagkalubing grasya ban makibat, karing kaya kaming pamangailangan ampon kayadwanan. Bigit lalo na, ban mi pagkalubanan kaming grasyang pakayap, at kamtan miing malagwa at lubos sa kapaldanan. Iyatsat mo lamisan pa, O Diyos, ding kaya kang mayupayang gamat, tagkilan ming balang metong ngini kaya kami at mayapang paluban king mabilog ming katawan at pangataw ing grasya mong pakayap. Muntasat magdaton bigit lalo na karing apektadon dakening kaya kaming pamikakatawan. At tagpangking kaya kang kaburian, paralan at panahon, lubos, ganap kaming mipaldan, kumayap. Dapat ay makalingat kaya ko, O Diyos, gaganakan mila at pigaganakan mo naman, ding masakit ang membro ka rin kaya kaming familia. Pati na ka rin masakit ming kamag-anak at kakaluguran. Yabi minala naman, O Diyos, netang aliwang masakit at kaya kami papapangadi. At karing sabla, amanyawad grasyang pakayap, lalo na karing avid viewers and listeners, ning radyo ning kaya kaming Archdiocese, lalo na king kasalungsungan apinandit, amakiraki kaniting banal amisa, nula pa man ka rin, O Diyos, payabot mo't pagkalabing grasya, at paluban mo naman king katawan at pangatawra, ing grasya mong munye, malagwat lubos sa kapaldanan. Pailalamingan ing sabla, O Diyos, kay mahipong kaburian, at maysan mo kaya pang baligdan, mit mong lugod at lunos, pagkalabing grasyang pakayap, baming kamtan, ing kapaldanan. Adon may ti, O Diyos, king lagyo ng Jesus. Amen. Labing adong Jesus, 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 Jesus. Patulon ng San Fernando, Ipanalangin mo kami. patulon ng San Gabriel Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. Virgen de los Remedios, Ipanalangin mo kami. Santo Crisdal Perdon y Caridad, Pakaluluwan mo kami. Kristong Dibinong Talapakayap, Pakaluluwan mo kami. Sagradong Puso ng Jesus, Pakaluluwan mo kami. Jesus, ginuming sinubling mebye, Pakaluluwan mo kami. tatlong Jesus, 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 Jesus. King lagyo ng Jesus, dinan mo kaming kapaldanan, O Diyos, at pakayapang lubos, kambiyaring pamilya amit pakamalan. King lagyo ng Jesus, pagkalubing grasyang makibat ka rin kaya kaming kayadonan. King lagyo ng Jesus, dinan mo kaming panibayong sika na natetagan, ban kambiyaring kaya kaming pakamalan. Asukat ming abayanan at antabayanan, makanyan ming abayabing arapan at akabyusan, ing nanumang kapagsubukan. At kamtan mi, ing grasya mong pakayap, munya kaya kaming malagwa at lubos sa kapaldanan. Ibigay mo yung bendisyon mo, pakayapan mo kami, dinan kapaldanan.
king lagyo ning ipa, ampo ning anak, ampo ning banal na Espiritu. Amen. Mi daw na iting banal na misa at umya kayo king kapayapan, pakikuha ng maglakbeng abe-abe, parating mipanan tabi. Aleluya, aleluya. Salamat King Dios. Alleluia, alleluia. Dakal pong salamat at maya pawugto po kaya kongan. Queen of heaven, rejoice, hallelujah. Your son Jesus is risen, hallelujah. Blessed Mother of God, humble servant, be glad. Christ is risen, hallelujah. Pray for us, hallelujah. Queen of heaven, rejoice, rejoice, hallelujah. Hallelujah. Christ is risen. Queen of heaven, rejoice. Pray for us, hallelujah. Queen of heaven, rejoice, hallelujah. Queen of heaven, rejoice, rejoice, hallelujah. Blessed Mother of God, humble servant, be glad. Christ is risen.